Multietničko selo Rabovac, koje je udaljeno oko 6 km od Lipljana sa 30 porodica i oko 120 stanovnika, donedavno je bilo potpuno odsečeno od sveta. Zahvaljujući programu za aktivno učešće zajednica koje sprovodi Mercy Corps, a finansira USAID i donacije od preko 6.000 evra za opremanje centra za zajednice, izgradnju Letnjikovca i proširenje postojećeg mosta u selu, situacija se potpuno izmenila. Da nije ovo, na primjer, sve izgrađeno od strane Mercy Corpsa, ne znam kako bi omladinci provodili vreme. Jer nemaju nikakve druge objekte ili nešto tako da bi prolazilo vreme njima onako interesantnije to. Da li imate u planu da ovo obogatite, to jest dovedete internet i da se malo, da kažemo, na bolji način zabavite i ubijete vreme? Pa to je u planu za, pošto je sad zimsko vreme, i onda nema šta da se radi nešto puno, da se ubaci internet i tako još neko Total TV, nešto da ima više kanala, sport klub i to. Što je interesantno da prođe vreme brže u ovim zimskim uslovima. Pošto nema druga nikakva lokacija za te stvari. Nemali su ga, kao što vidite, kompjuterima, a onda tu su neke pomoćne mašine kao kosačica za održavanje trave, onda agregat, jer često nestaje struja, to je potrebno. Onda ima tu, kao što vidite, stolovi, stolice, sve ono najosnovnije, frižider, fotokopir aparat, isto. Sve u svemu je opremljeno po evropskim standardima, kako se kaže to. I baš je to lepo od strane organizacije. Novoizgrađeni Letnjikovac u porti crkve Svete Nedelje itekako će dobro doći za odmaranje i druženje kako mladih, tako i onih malo starijih meštana Rabovca. Pa sad je trenutno izgrađenje u ovo hladno vreme, pa malo ga slabije koristimo, a ja se nadam da će greje sa prvim znacima proleća, da ćemo da se okupljamo i da se gružimo. I za sas, i za gruženje, i za razgovor, i uopšte, pogotovo ovdje kad je lepo vreme, milina, ovdje da se izlaze da se igraju, može se hvaliti, može se neki opreme za djecu, ali ja mislim i to će biti u skorije vreme. U okviru ovog projekta uloženo oko 3.000 evra u proširenje postojećeg mosta u selu. Program za aktivno učešće zajednica podržava razvoj zajednica i infrastrukture u 40 naselja na Kosovu, gradi jake organizacije građanskog društva i unapređuje ekonomske potencijale i zapošljavanje. Glavni cilj trogodišnjeg programa je da unapredi život na severu Kosova i u ostalim sredinama gde žive nevećinske zajednice. Ovaj program sprovodi Mercy Corps, a finansira USAID. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.